Жаназа деген сөз кайсыл элдин тилинен чыккан сөз агай? Janaza evi İslam dini boyunca Arap tilinden de aytat. Afganistan közümüzde yakın söz Slavarın qarab otursan dağı Arap tilinden gelgende okudu. Anan janazаны bizde Husayn Qarasayeva okutkan. Ошол Кыргыз тили боюнча, Кыргыз тилинин этимология боюнча, тегеле Кыргыз сөзү боюнча ошол алып окумушчуларыбыздын бири эң сыйлуу, кадырлуу, жанды жаннатта болсун, жакшы агай болгон. Ошол киши дагы жаназаны арабтын тили деп окутканбыз. Бизде арабчаны окуткан. Араб тамгасын Союзда университетте окутчу. Эми жаназа сөзүнөн кийинки мезгилдерде жаназа сөзү мага 92-жылдары ачылды. Анткени ошол 91-жылдары Ош окуясы болуп кетип, анан ушул сөздүн маанисин айтышка бул нерсени айтып атат, ошол окуяга байланыштуу. Анан ошол жылдары мен ошол Толкун деген ошо независимый телерадио компания ачкам. Анан ошол компанияны ачып, анан жума күнү 12 саат Амир Мариф деп ислам көрсөтүүсүн берчүмүн. Анан ошондон анда муфтият Ташкентте эле бар болчу, Махаммад Садык, Махаммад Юсуф деген муфтий бар эле. Анан Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстанда казият бар эле. Анан ошол мага Ноокаттын имамы келип калды, Сайыпжан деген эле, раматылык буда өтүп кетти, бейиши болсун. Анан отурсам келип калды, раис, сизге чакыруу келип атат, ушундай кандай десем, Ташкентке ушундай муфтият чакырып атат. Деги Сауд Арабиянын вазири келет экен. Жолугушуу болот экен. Карашып деп 2-3 күндөн кийин бардык, күтүп алышты. Короче, ошол жерден анан биринчи жолу ажыга барганга 540 адамга квота берди. Анан барганда мен билгеним жок, анан барганда эле ошол ак көйнөкчөн, ак кийимчен баягы ошол ак кийимдер менен ислам телевизиону раиси келет деди. Bir 5000'din tegerегинде Орта Казакстандын имамдары чогулган экен. Казылар бар экен. Анан ошондой берип анан 540 адамга уруксат берди. 100 адам да көбөйүп кетти. Анан кайра барып муфтийге барып айтсам, Кыргызстанда көбөйүп кетти десем, 100 адамды дагы ошо 640 адамды ошо ажыга биринчи ошол 92-жылы апрель айында ошол ислам телевизиясынын себепчилиги менен, таасири менен бекер ажыга барып келген да. Анан мен ошондон андан кийин мен анан Арабияда изилдөө иштери жүрүп, мен ислам динин аябай катуу телевизордон берип турдум. Ал убакта бир эле мен берчүмүн. Мага Дүйшөмбөдөн, Ташкенттен, Ашкабадтан карылар келет эле, аалымдар келет эле. Анан ошондой болду. Анан изилде андан кийин ошол Курандагы, Библиядагы бүтүндөй пайгамбарлардын төрөлгөн жерлерин, сөөктөрү каерде жатат, каерде аларга ошол пайгамбарлык касиеттер, наамдар ыйгарылган бүт кыдырып чыктым да. Анан ошентип мага 93-жылдары жаназа деген сөз ачылды да. Жаназа деген бул арабтын сөзү эмес экен, бул кыргыздын сөзү экен. Эки сөздөн турат экен, бириси жан, экинчиси аза. Бул жандын, азанын мындай ачылышына мага Манас, адемки өзүбүздүн Манас эпосу чоң таасир этти. Ошол чоң азатта ошол
Manas jaradar bolup anan kaytarda oşa jerde kaza bolgondordun bar jogun şu jerde aytıp keteyim. Kırgızlar adamdı öldü dep süylögen emes, süylöbeyt dagı. Kaza boldu, kayış bolup ketti, sapar tarttı dep süyleyt. Oşunu esige alsаңар. Anan oşa kaza bolgondordu azalı aylık dep bir top jerde aytat da. Anan uşul жерден çoң kazat dep koyat. Anan Manasat aytып atат, kaza болгондорду azalı aile деп atат. Anan uşul жерден изилдеп карап отурсам, bu K degen tan eken, orusça telo plot eken. Aza degen aza. Deneden azagılı, kutkarılı, bunu kaza dep koyat eken. Bizdin tilde. Oşonda candı azagılı, candı kutkarı. Anan al jerde Kur'an okulgan jeri jok. Azalaylık anan Kandı azalaylık. Oşonda kaza bolgondordu jana çoң kazat deybiz. Bирок çoңду түшүнөбүz. Kazat soğuş dep түшүnөbүz. Görse K'dan deneden azagılı vetüken. Deneden azagılı vetüken. Oşon üçün alardın uruşka girgendegi nayzası sır nayza eken. Jön nayza emes, sır nayza. Görse oşol bunu da kийинки demelerde aytат, al ыйыкталган nayzalar eken. Nayzalar meni sayıp öldürüp etken. Jelle mындай şiltegende aldığındaki 100 büyü, 200 büyü adamlar kıyrap, canı uruhu tazalanıp asmanga canı aza bolup kötörülüp ketediken. Bana zata çoң azatda oşal kızmatты kılgan eken. Oşon üçün oşol günden bulgun çoң azat, çoң tarıgı. Bul masile aşileyle kapkak, emi Kuday bursa baştalat, uqqanlar da bir koz kolsa balkim jolgu bir жерде болот. Emi janaza oşonda adamdın canını kanday kılıp aza kılasың. Anan aparıp koygondan keyin da kırgızlar kazanak kazat. Araplardan da jok. Kazanak жерди kazatdagı 2,5-3 metrenin aldına anan ünkürçe kılat. Oşon kazanak. Gördün mü? Al jerde dagı kazan деген söz bolup atat. Oşon üçün bizdin tilimizde adamdın jiyanı jönünde, uruğu jönünde katılıp yatkan sözdördün manisi çensiz, çeksiz. Her bir sözüde buna janazadan 2 söz var. Kazak'dan 2 söz, 3 söz çıkıp atat. Uşunday sözler öte köp bizde. Öte köp. Oşonda bizdin sözlüğümüzü düzeltken bolsak, bizdeki 150-200 bin sözge çıkıp ketet. Oşonda janaza dep Arap'tın sözü emes bu, Kırgız'ın sözü. Candı azagılı, candı kutkarı, candı erkinlikке çıkarı degen söz. Gördün mü? Yani oşol Manas'ta aytılat, adamlar erki güçtü, arı taza, aldanmaz, tasirlenmez azgırıka. Canı uruğu jay alıp keng alamdan aylana töölüktü Almanaska. Oşol töölüktü Almanaska aylanıp ketiş üçün al adam, oşol adam kaza bolgan adam 7 atasından beri jaratkan eyinin aldığında ak taza jasagan adam boluş керек. Dili taza, kılgan kızmatı, söylegen sözü ak bolgon. Yaşosu bütünday, ata katları, ene katları, yaşol yerdeki bütünle yaşoğa baylaş nersenin varsa ak yaşap ötkendün. Çeti bundan ötkenden keyinki şunday bolsa, janagınday Almanaska, töölüke, nurga aylanıp ketediken. Emi janazany hazır Kırgızda oku, Kırgızça okusa bolabı dep atat. Janazany Kırgızça okusa negizi janaza degen söz öz aytıp atat. Candı azagılı. Al jerde okulbaş gerek. Al жерге түшүрүлүш керек. Oşon üçün Kırgızlar aytkan. Kırgızlar aytıp kelet. Kur'an түшүрүp koyuңuzчu deyt.
tilavat kılıp koyuңuzчu deydi. Bizde alayda oşondoylor aytılar. Kur'an düşürüp koyuңuzчu, tilavat kılıp koyuңuzчu. Tilavat bilen til menen avat kılıp koyuңuzчu. Oşol adamdın can dünyösün til menen avat kılıp koyuň. An sen til menen avat kılıp koyuşun, oşol kim kaytış boldu? Oşol adamdın ömürüne baylanıştı. Oşol teresinde Katar'da Canışa kanday jakşılık işlerdi kıldı. Üy bilöge, ata katarı, ene katarı, aylına, eline, yurtuna, mekenine kanday ülgülü nuskalı işlerdi kıldı. Oşonu sen can dünyöңdön okubay, tirүү aytıp, koşup, anan oşonu jaratasың. Oşo jerde bir koşoktu da aytıp koyayın. Oşol aytıp mına Kur'an dep atar. Kur'an bul koşok. Koşok. Manysyn düşünbey atady. Koşoklar oşol sayırını baganda koşoklар bizge jattatып koygon. Oşol boyunça meyibizge katıp keletadi. Manasydın baş ayağı bütünle koşok. Kur'andın böbülany bar jolu koşok bolup eseptilet. Antkeni koşok degen iki sözün. Birincisi koş, koşosun. Ak, bul Kuday. Oşonu koş deydi, ak deydi. Kudayga koşosun. Adamzattın, adam adadan belgüge çeyinki kança ulut, kança til süylese, emneni kim jönünde süylese, gerek bolsa fizika, matematika, kimya ilimlerin de manası varıp çeçkeninge, koşoka var uyup kalat, koşoka var koşulup kalat. Koş bolu atat, ak bolu, akka koş, Kudayga koş bolu atat. Kudaydan aşılap, adamzat yaşay albaydı, ağlam yaşay albaydı. Oşağa koşulup tursa anan yaşayız. Oşan için janağı kayış bolgan yerlerde koşak koşma degen al toğra emas. Oşal bizdin oşa moldakelerden ilimi jetpey atkan nerse. İlimi jetpey atkan nerse. Oşan için Kur'an'dı jatta okubayt, anı düşüret. Can dilin menen düşürösün. Oşan için Kırgızda koşkon. Oşonun ömür bayanına baylar. Ene katar kim ben, ata katar kim bolu. Kanti oşonu realdu koşkon. Oşonu koş deydi, ak deydi, koşak deydi. Je anıga kur, an gökten sen diline düşüp atkan Kudaydın ünü sözü. Oşonu sen anga kurup Kur'an kılıp atasın. Anga koşup oşonu düşürüp atasın. Okup atkan yerin yok. Ayrımalar var bulardın. Oşolor da aynı çıkkandele men aytıp atkan sözler İslam dinence Hristiyan başka dinlerdi sayasatты jokko çıkarbayt. Tüpkürdögü akıl estin birindigi menen ıntımağından uyutkusun, yesin taap beret. Adamzat oşonu izdep tapbayt adamzat. Adamzat oşoğa akılı jetpeyt adamzattın. Esterinden jogotup koygon. Oşon için Kırgız aytat, akılın var, esin yok dep. Hazır büt mamlaketler, büt dinler, büt ulutlar akıldı olup ketdi. Biroq biröөнün da esi jok. Oşol es jaratkandın özünden ye olup Kırgızdın tilinde, saltında, can dünyasında oşol boydan terip turat. Biz uşunu dünyöge jayıltышыбыз gerek. Uşunu dünyöge taratышыбыз gerek. Bul degen Kırgız boluu emas, bul adamzat, birigүү, azamzat, ынтымак болуу дегендин дал өзү ушул болуп эсептелет.